دهیاما دو سالان ده به تایبەت پشتی وەکشاندنا هێزên rejîmê ji hin bajarên Kurdî rewşa xizmetguzariyê li van bajara bi bernerazîbûnekê de çû û bajarê Amûdê yek ji wan e. Herûha welatiyên bajar pir gazinan ji kêmbûna karê şaredariyan dikin û bêtira gazinan ji welatiyên gundewarê bajar e. وضع خدمي نزيد يعني متابعي بلدية سنجقا ساعدونا وضعي الصحي صرف صحي نقلكي آب دناب قند دمينة ريا بقايا حرية بزحمتي حبكي ام دمينة حتى قمتي سردفتي دناب ريدا آب دمينة بلدي كاري خبرانا في سال 3 سال نما كاري خير راد بقلكي وقتی که حکومت دش بازار قرية بلدي جي بيرشو هوالا پید اساس خو کرن بر پرسیار پشتی هوالا هاتن براستی و دا گلکی خرابتر بو شارع ما گش خرابن زفتاک خراب بن ما آواد به زبال شارع کوم دبن جالی خود شارداریا گریدای ریوبریه دبیجن مکارکی پرمزنکریه لهم بر امکاناتین ما ده همان دمه ده پشتی راوزبونا کار شارداریا گریدای سازیین رژیمی هروها باره ما گرانتر بو لورا دمکه پر درج جمره دوی تاگو امکار خواه و ارکی خواه بجی بکن راست يعني هكا كيماني هبن جبر كاروبار هنكي سر ملي ما برقرانه لعامودي ادم قيد ملي باقجيد ميناكا كي الكانتونا جزيري عامودي بر باقج بري نچار دمان ترقيع زفتيجي باجاري عامودي هما شارعي سركه ما قش خلاص كرن كومين افابون الحمقون داول باجار شخد ريافان كوميناري قليه وانت يعني تشتي او قريب بكن تشتي اموان بهفره وقت قلكي جرام به ام مجبور مداخله بكن تێزانین گۆشارەداریە rejîmê li bajar karê wê pir kêm bûye û li gorî hin cîderên şaredariyê sedem qutkirina alîkariyan li ser wan herûha tenêbûna saziyên rêveberiyê dikar de. Karê xizmetiyê li bajarê Amûdê di rewşeke xerab û nedurust re derbas dibe, tevî goşaredariyên bajar bi beşekî ji karê xwe radibin, lê hîn welatî nerazî ne û bihêviya karekî mestirin. Ciwan Kurdî Orient News Amûdê.